Kacang-kacang dawa sing dawa dadi. Kacang-kacang cindek sing cindek dadi. Kacang-kacang dawa sing cindek dadi. Mana? Jan. Itu ping 10 ya. Iya. Hari bongkar. Cik. Toro. 10. 4. 5. 6. 8. 10. Bisa 10 ke bongkan. Pembela. Sira tuh pembela batu. Nyumput beli siraku. Sebenarnya nyebut nggurin sirane. Mana nyebut anggurine yang rolling. Rolling siapa? Ini sing gawe peraturanne. Siapa yang nggak peraturannya? Kai remet curang lah. Curang apa nih sih nadiku semua orang wis nyumput deh. Ya aja nggurin sing jaga nyumput aku. Ya wes, ram ulangi maneng lah nyumput maneng. Mana? Angel kuno. Ya. Merem. Ya merem. Ada nyumput. Lagi ya. Mana geno nyumpul jen kene sira mau berisik bae ono tangguhan Ya anak gairah sing ali mana dik. sing ulun kene sapa Sing ndek nang kene siapa? kere yang pada sira mengintil-intil terang bae kae buntut mana gano mana no Division bro dik. mana kok gara-gara sira kono ngintil-intil terang bae dene tangguhan lah Waya ketangguhan dik. Ga Marian sana Marian Sodek ini pembela. wes Marian lah Marian mana nah peres bae berine guys sira kok Marian bela Ga Marian bela Anak habis itu ribut. kena Marian barang lah kok ini ngintil-intil terang bae kae buntut Sing Marian, kendungnya priwe. Sudah tinggal nambah kendung mah. ayo mana bareng tongkrong bela Saya dah. yo Dulu nak. tangan semua tenir nak Ini nang habis itu tangannya. orang preteret orang waduh kira ke tenang lah benerang blok nang tangan ira dengan kesidik jari melulu Dari cilik ke orang-orang beras besi ya. iya mulai agak delang tangannya cupar delang nggak peret maning coba nak aduh orang maya Dan naman di siya lah kadang dongol. Gulat iblis ya bocahku ya. Berarti kira gula di umpah tak kangen kan? masih mang Lu daripada kira ini ada dolar ke warung gaya bayo. Jakarta, rawang mamang kurang uang. ya saya kabaran lah kalau ada ketemu Makarang ya boleh Ya wis dek sing hati-hati ning kana. sukses ya mang ya wis jarang Ya wis. Nah, Sukses ya, bos. tinggal ya. Ya Yuk. ya. Jajal dicek mulai dibeli si bocahku si pegel nunggu ini. Bisa. Siapa nih kayak si rokok? Ya ndak kerterian. Kait mau Marian nih Ran juga. Marian. Sudik kan mau miang di Jakarta ke rumah Mang ya. Dah ya. Betul ya. Yuk. Balik lah, balik lah. Nyong arep beberes rumah. Ya. Wis nyong pena anu tim update lah. Teman siapa? Oi.
Sodok lah. Lah, Ya, ganggu baik kah. sepi ya lah sodik. Kangen Ren sodik. Pilih kineng lah kah. Pengen ngomong nyungku. Kangen diraca sodik. Kan meret. Cerita anak semutan tan lu. Iya rung. Orang meret-meret sodik. Yang kane ganu, bakal dolan-dolanku gawa serbet. Ambil sodik gue enak, ana serbet. Angel. Kon benak kan serbet main agak ning wong sejen lambi emang. Karede. Dolanan apa tapi yo lah. Dolan apa sih tungira? Orang iyeng ngira dong. Dolananku sepi, hampa sunyi kah bakal ka sodikku. Iya sih anune mah ya. Iya sih Raja. Lala bocah betah tuh ya, beli balik-balik. Ya ende petagana syukur-syukur sening kana sodikku. Angger pe bisa sembarang-reangan sing seneng ku ora. Iya nih. Ya saya ge nyusul mana yo. Lah kongkong sih dong. Wis gampang ongkos mah. Sing penting siap tenaga lan pikiran. Ya saya udah di kapan ke nyusul le. Ya lebih cepat lebih baik. Ya wis kok sore sedeng erang duit. Ya wis ayo. Beres-beres yo. 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 Hei. Dah. Hei, Dek. Balik, Dek. Kamu ganteng banget ini yakin. Tuh. Kayak sukses. Ya. Masih Delong. limis cungur. Limis sih mata ya. Bro, bro, kabarnya, bro? Hei. Alhamdulillah. Ambil padang dinas balik kiraku. Iya, nyote mau sore pengen nyusul mana? Buat masih ada pegawaian. Iya dik, sira sih balik napa? Beli betah atau priwe? Hei, dia juga beli pedan. Nah, kabur kuno ngomong kerja padang dina ngomong puyeng-puyengan. Iya, teman-teman sitik mangga semono bae puyeng-puyengan. Ira iku menggawe apa terang keplai mengonon ku. Iki ngomong retel bae. Jakaruan ke rang ndodok beli. Bakar kon dodok aku toko kursi dewa kirange. Nah, mengkonon bakal nang balik sing anu ku disambut dengan kasih. Iya, bos. Aduh. Yes. Kel ki. Tung. Hei. Tukna es karo jaburan melas kamu sodik. Kok dikit? Pemain. Ana sing salah ki. Apa yang ninas kayak gemong ono, Ci? Duduk kue, iku wong Jakarta. Oh iya. Dik, di Jakarta sih priwe. Jerawat Nang sih bilang. apa orang kon. Dijajal ora priwe di Jakarta wong delang. Ya pada no mengkonon ko. Jadi recena beli. Iya, kabar nih kayak ngelimangan gitu. Ih, itu das. Ayo, jadi pada ngelimangan. Iya lah. Iya dong. Arep mangan apa ke? Lengkok. Aja lengkok seret lah. Uduk. Ih, uduk mah Karyawan dik, uduk mah. Nah, pater kari mangan kok si rewel-rewel. Rewel sama nasi padang. Nah, cocok. Tapi Rang bakti pecah pengemet motor. Ya wis. Ya wis los. Ora nasi padang. Ya weru. Di weru sing ana gedung sampu wae kader ya. Sing bumbune rendang kan? Nah, sing sampelnya sadam goda kak. Aduh. Ya wis, Rang bakti pet. Wis los. Wis. Wis hati-hati. Ya. Aja susu wae. Dek, asli teman. Aduh. Dah, iki Sa. Teka hodik ya, Kak. Teka, Kak. Asik. Mantep. Kian. Nonton. Kian sih, suwe. Ira godong kulit deh buat kurang. Jok pangan. Onon dik deh. Kian buka no. Karo baturku. Yen gangelik gitu. Oh iya no, lalen Rang. Yo lalen ngira. Dodok kian nenek. Oh, di kaos. Berapa nih? Hampir aja peret pening reang. Terus kita agak mangan. Panik. Sebelum makan, baca doa dulu. Siap. Ya bos. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Ren. Bisa. Aduh. Nonton. Di, masa nasi padang mengkenen dik priwe siraku? Ya bener ora nasi padang. Ya masalah kalau dik gak nih baik. Gak apa-apa. Lah apa-apa. Sing aran nasi padang ku. Priwe. Ana godong sampune, ana rendange, Mm-mm. ana sambele.
Ki mas segane bae. Nah, bener ora nasi padang. Bakapan kurang padang melo. Apa neno? Apa? Iya. Segala apa-apa dipoto geding. Iya, nggerman wapi sih. Gitu nggak pakai kompore. Padang ora? Padang. Bener gini. Wis ya wis 10 ke bonggan. Pembela. Bela bae dong. Wah. Wis ya wis 10 ke bonggan. Pembela. Bela bae dong. Wis ya wis 10 ke bonggan. Pembela. Kita bela bae dong. Beli aku. Mengerang nyup nyumbulin sirane. Mana keno? Bukan jeneng kene. Sini mau ngomong bakal buntu. Mana gak? Kok gara-gara sira sino dadine. Getan iku. Oh, Kon priwe? hiburan ning kene ya. Yang gemu ini naskai ganti. Di Ora wong mah. Iya, kita beli pangan gitu. Jadi kalau mau mangan, cuma apa ke? Senang kok. Kita mau jual surat kat. Masa dilempar? Nah, cocok. Nah, bocah. Cara melengkap sih, dari mangan bae. Nah, lawan nasi padang. Nah, cocok. Ya serang balik tipit ya, penjat motor. Kasih. Ora nasi padang. Weru sing ada gunung sampe. Weru sing ana godong sampo Sing bumbune rendang kan? Nah, ini sampo sedang menggodak ah. Iya ora. Ora. Sampai. Ya wes sebelum makan doa sebelum Nasi padang priwe sih, Dik? bener ora nasi padang. Ya masa lawe bae, laka lawe, Dik. Wes gawe bae. Dik, sing aran nasi padang dik. Ana godong boleh deh. Ya ana godong sampune. Ana rendange. Ya ana sampune. Kap. Masa nasi padang mengkenen, Dik? Priwe sih? Bener ora nasi padang. Ya masa laka lawe segane bae. Dik. Pas ngaran nasi padang dik. Ana godong boleh deh. Ana godong sampune. Ana rendang. Denges Pak. Gak apa-apa, Bi Warto. Apa kon makonon? Aduh, bisa baik kok. Jangan aja ya. Bisa baik ada anak. Oke, boleh Bi Warto. Iya, aja baik. Iya, bisa baik anak ke. Duluan. Daftar. Gara-gara. Tangi sore. Ya emang Sondama. Sondama. Sampai wis. Asik. Terus tadi putus. Kan di Silagune. Kan di Lagune. Kecewa. Priwe nembange. Kecewa. Priwe nembange. Sondama. Sondama. Habis. Putar sawer. Ambil saya wedi ambil saya.